Is-settur turistiku qasam li jwassal għal progress soċjali u li bih ikompli jixpruna l-iżvilupp sostenibbli ta' ġid għal pajjiżna. Sostna dan il-Prim Ministru Robert Abela f'indirizz li għamel waqt it-tqejjid tal-ewwel ġebla tal-proġett tal-Hard Rock Hotel Malta li se jkun qed jinkorpora fih ukoll kumpless tal-ospitalità f'San Ġiljan waqt attività li ċelebrat din l-okkażjoni fl-investiment privat li jlaħħaq 300 miljun euro. Dr. Abela tkellem dwar kif investimenti simili ta' kwalità iridu iwasslu biex il-prodott turistiku li offri pajjiżna ikompli jola. Semma kif wara pandemija illum qed nitkellmu fuq dħul iġġenerat mill-industrija tat-turiżmu li sal-aħħar tas-sena u stmat li se jlaħħaq 3 biljun euro. Dr. Abela qal l-investimenti privati jgħinu favur direzzjoni b'enfasi fuq il-kwalità u l-Gvern jappoġġja dak li fih jirrenja ir-rida tajba. Il-Prim Ministru kompla li l-appoġġ tal-Gvern se jibqa' permezz ta' investiment fl-infrastruttura u tkabbir sostenibbli li jkompli jinjetta saħħa fit-turiżmu anke billi jolgħu l-standards. Sostna li bekk ikompli jingħata futur lil dan il-qasam li dejjem kien importanti għal pajjiżna biex minnu nieħdu wkoll l-aqwa ġid għal Maltin u l-Awċin. Preżenti għal din iċ-ċeremonja minn barra l-investituri tad-DB Group kien hemm ukoll il-Viċi President tal-kumpanija Hard Rock International. We are here in Malta to celebrate the groundbreaking of an amazing project, our Hard Rock Hotel Malta. This is something that we've been cooking in the kitchen for a long time with these partners.